Apek, ini semua berapa ringgit? RM5 lah. 30 sen loh. Mana boleh 30 sen? Lu gila, gua beli satu keping 15 sen. Lu beli pakai kuping, gua beli pakai bolong. Mana boleh sama, oh? 30 sen, konon macam-macam cerita dalam sini ada, konon 30 sen. Gua beli bukan mau baca cerita. Okey. Ini berapa sen? Oh. 40 sen, oh? Luangkanlah. Boleh? Boleh. Okey. Lu kalau mau baca cerita, lu angkat simpan, no? Ngomong pulang. Lu bacalah, tapi lu kasih buat 30 sen sudahlah. Oh, boleh, ha? Oh, angkat, no? Okey. Lu hantar barang mau Yuan? Ya. Ada. Ini berapa sen? Iya. Ini macam barang-barang atas hal juga. Lepas bau gua atak macam pengsan lah.